pre par godina broj hrišćana je premašio broj članova partije KP Kine. Nisam. Ali u odbranu države, nacije i njih, Kina je donela odluku da se na neki način kazne hrišćanska religija tamo i muslimanska religija. I oni su nekoliko hiljada crkvi, katoličkih, pravoslavnih, i nekoliko hiljada džamija raznih muslimanskih naroda, onih arapskog uticaja, turkmenistanskog, persijskog uticaja u Kini, doneli su im nalog mape kako moraju da preformulišu džamije. Ti danas kad odeš u džamiju, to ti liči kao neki kineski hram. Kad odeš u crkvu pravoslavnu u Kini, to ti nisu ove kao naša Mileševa, nisu ni kao one katoličke, rimske, gotske, ne. To su ti kineski hramovi koje oni zovu, unutra su ikone, ali s polja, to je potpuno kineska zgrada. Znači, KP Kine naredio, može religija, ali vizualno ih kažu, nećemo da se pohvari naš kulturni identitet. Tako se brani. Jeste, u prilogu zaštite svog identiteta, vi znate ove zemlje Turkmenistan. Ali nije zatvoren model. Ne, nije, ali nije baš slobodan, kažu, preuzeće nas Arapi, preuzeće nas papska stolica. U Japanu, na primjer, je Ruska pravoslavna crkva, odnosno njihov Sveti Nikolaj, nema veze sa našim Svetim Nikolom, ni sa Nikolajem Velimirovićem, on je propustio priliku, ili su oni tada propustili priliku za hristijanizaciju, ortodoksizaciju Japana, koji je se nalazio u jednom religijskom vakuumu. Shinto nije prava religija. To od ateizma do filozofije, to nije religija. Više filozofije. Više filozofija, da. Tako je. I oni su to propustili, ali znaš šta je sad nešto što je meni interesantno, proučavajući Mishimu i te druge fenomene japanskog nacionalizma, otkrio sam u suštini da je velika većina samuraja, pošto su oni bili likvidirani kao kasta ili zabranjeni kao kasta, bilo ih je recimo 40-50 hiljada, da su skoro svi prešli u pravoslavlje. I da u suštini verničku bazu pravoslavne crkve u Japanu predstavljaju bivše samuraje. Da, to im se uklapalo, ono njihov stoicistički, u taj idealizam. Pa evo, mi to zovemo pravoslavlje, na engleskom se ta crkva zove Orthodox. Šta mislite zašto? Zato što su to verski fanatici u smislu ne zatucanosti, nego vrline pravovernosti, vrline posta, vrline odricanja, vrline ja neću, vrline ja donosim odluke na slobodnoj Božoj volji. Mi se na engleskom zove ortodoks. Ortodoks, to kad prevedeš ono na srpski, znači neko ko je fanatičan. A nismo uopšte fanatični. Ja ne znam, nezabeležen je neki pravoslavni terorizam, fundamentalizam. Ima tih nekih zilota po manastirima, ali oni su više su posvećeni tim ćelijama, ranije ustaju, više se mole, manje jedu. Ovo se rekao isposnici, malo pa se ekstremni su u tome. U suštini, model pravoslavlja se možda najbolje prepozna u isposništvu. Apsolutno, a ekstremizam pravoslavlja, on ide u isposništvo, znači u deoružizaciju. Znači on te čak ni za ruku ne hvata, a kamal za bombu i za pušku.